Pozdrav ljudi, dobrodošli u Bosan Games, da ćemo igrati Minecraft. Skyhouse, normalno prvu epizodu, ljudi, ne znam šta je bilo, ali sve je nestalo uzalud. Hajde idemo dolje. Znači svi iz početka igramo, vidimo jel lagano je. Znači, hajde idemo ovako, prvo ću napraviti struju za kamen. Hajde cepaj. Ajde. Još malo. Izbrisao nam se svijet, šta ćeš? I sad iz početka opet sve snimamo. Evo ljudi, nema veze, to ću ja za vas sve radim. Ajde da posadimo odmah drvo. Znači, tu ćemo ga. Ček. Tu ćemo ga. Tako, ostavimo. Idemo napraviti kramp. Tako. Idemo ovdje da iskopamo kamene malo. Valja kamena imati. Ajde još ću ovako iz druga sve izvati 20 kamena, mislim da će nam biti dosta. Hoće. Hoćemo ovdje. Evo ovdje ćemo. Sekund. Ovo ćemo. Znači. Ovako. Tu kopamo jedan. Ne. Tu voda. Te lava. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Još smo jedan moramo nazad. Tu lava ovdje tu stvar. Dobro, idemo da iskopamo ovdje. Ovdje. Da ljepše izgleda. I ovdje. Idemo sad po vodu i lavu. Tu voda. Ček. Eto je tu. Idemo da ostavimo sve ovo vama. Evo, uzet ćemo led. Led tu. Idemo skupiti malo kamena. Ajde. Evo, iskopavamo kamp, pa ću napraviti bazen. S beskonačno vode. Ajde. To 12 kamena sad će vidjeti. Shift i pomalo. E tako tu, znači tu i još 2 kamena. Sad ćemo i tu, 1. Opa. 2. Ne.
2. Tako, 1, 2. To je, čekajte, uzet ćemo iz bunara. Vodu. Evo, onda ćemo ovdje staviti. Onda letu i evo ga, beskonačno. Znači, ljudi, samo sa sredine morate uzimati. Evo ga stavimo opet ovdje i to je to. Ljudi, hvala što ste gledali. Napravili smo bazen, mašinu za kamen i drvo jedno. Sad ćemo, čekajte, morat ćemo ga graditi. Imat ćemo kamena. Vidimo ravno kamena. Ledi se ova voda. Ovo ćemo baklje staviti. Evo još jedno, to je to. Idemo da ih pretvorimo, ja mislim da će biti dosta. 18 poluča, mislim da će biti dovoljno. Da ugradimo. Moram da dobijemo mladunce drva. Moram da dobijemo to. Op, vidimo što je ovdje. Ništa. Moramo iskopati. I ovdje. Tako. I ovdje idemo ovako. I to bi bilo to. I da sledi. Ajde da idemo ako hoćemo. Gdje ćemo farmu? Ajde hoćemo farmu. Ali ako to ćemo sad da u sljedećoj epizodi ćemo prema baštu. Ljudi, hvala što ste gledali Sky House. Sve sam morali s početka. Ljudi, molim vas, subscribeujte, lajkujte, šerujte, komentaršite, mnogo mi je značilo. Pogledajte klip i vidimo se u sljedećem. Pozdrav od Bosnian Games.